Спортинга саха сирен командата өссө түгүл бастыңын да кастаата. Колун тутар 19 сүрбехис күннергер Краснодар Коракка компакт спортинга Россия кубагын маңнайга этабы ытылынна. Манна саха сирен бөлөга 17 командаттан 500 сүрбега сочкунулан маңнайга месте атагыста. Онна саха сирен спордун историятыгар аан бастакытын команданан бастахыны суруйдулар. Бүгүн спортсменнары саха сирен ытыга онна спортинга федерациятыгар честетилер. Республикаттан 12 кихиле команда баран күрәктесте спортинга Россия кубагын маңнайга Мәгәр опсая 210 спортсмен кыттыны быт. Bir дилен күрәккә сака ытачылары месте тиһиленниләр, а бөлөккә мастерларга атыр быт. Аял Макаров маңнайгы местәгә тагыста, итенне Артур Николаев 2 местен алла. Онтан ыз группага саңа сагалачыларга Спартак Петров эмер ләхтек бастата. Ажакайт тыллахтын болбута. Тыл болот үспүтөн тыл дирекөт бие сакап сиригер жакырды каннан барамытын күчтәгә тыны там бастыры күмүтүгөр вакана тырыфтактыр басый кисместәгә жигип аял Макаровта. Тан командаттан бие 5 чуга атырыфтар. 2 болбут командаттан, антон 3 болбут командаттан инде бу чөйлөргә этте 9 чуга.